Jsme ve finále dnešního vysílání Inboxu s Katarínou Knechtovou. Já jsem se vás dnes ptala v soutěži na otázku, jak se jmenuje česká zpěvačka, která se Kataríně Knechtové líbí. Tak buď to za A mohla být Lucka Vondráčková, nebo za B Helena Zeťová, nebo za C to mohla být Eva Farná. Jaká je správná odpověď? B, takže je to Helena Zeťová. Samozřejmě všem výhercům gratulujeme a teď tady běží pode mnou v kraulu, takže se přečtěte a my vám gratulujeme. Získáváte CDčko Zodiak od Kataríny Knechtové. Tak a teď jdeme od starého CDčka k novému CDčku. Jak to vypadá s tím novým CDčkem? Už máš něco v šuplíku, přípravy v plném proudu nebo nestíháš? No tak ono to prichádza u mňa vždy tak nárazovo, keď si už myslím, že už nevytvorím nič nové, tak postupne sa mi tam myslel nejak tie bunky v hlave a vôbec prechádzam nejakou tou renesanciou, takže už nejaké piesne v šuflíku sú, ale budem sa snažiť proste ten materiál mať čo najväčší, aby som vybrala čo najlepšie piesne potom na ten ďalší album, takže pomaličky na tom pracujem, ale ako nie je sa kam ponáhľať. Co ti nejvíc pomáhá při inspiraci, jako kde se ti nejlíp píše, v jakém rozpoložení se ti nejlíp píše? To je zaujímavá otázka. Viac menej inšpirácia asi ten život sám, proste čokoľvek to človek počas takého dňa do seba dostane a čím prechádza. A sa k tomu vracia proste prostredníctvom tej muziky spätne. Je to taká nejaká terapia, by som povedala. Že niektoré veci, ktoré náhodou človek nedokáže vypovedať, tak potom vlastne dáva do tej muziky a tak to nejak koluje a recykluje sa stále dookola. A najradšej si tvorím, keď som doma a mám svoj kľud proste, keď ako keby v tej svojej ulite, v tom svojom priestore, kde je ten môj smrad, kde sa koncentruje, tak tam sa mi najlepšie robí. Takže nejsi ten typ, který by šel do hospody, dal si panáka a potom psal texty na účtenky. Nie, to rozhodně nie. Takže Katarína potřebuje svůj klid. V nějakém rozhovoru si zmínila, že by si docela ráda vydala CDčko v angličtině. Áno, to je stále aktuálne, že by som chcela teraz skúsiť niečo aj v zahraničí, ale všetci vieme, aké je to ťažké a vlastne každý si musí nájsť nejakú tú vlastnú cestu alebo spôsob, ako preniknúť za tie hranice. Stále hľadám ten spôsob. Ten album vlastne Zodiak, keďže som ho vlastne robila s anglickým producentom a s Angličanmi, tak bola tam šanca. Akurát stroskotalo to vlastne na tej všeobecnej kríze. Finanční stránka. Všade sa stopli vlastne financie, takže a pre mňa bol stále prioritou, keďže som na tej solovej dráhe teda zase bojovať aj tu o to svoje miesto. Pretože akokoľvek sa to zdá, tak samozrejme odchod tej z kapely spôsobil, že proste človek musel zísť o tých 10 schodíkov nižšie a zase sa snažiť vyšliapať ich naspäť. Takže je to hudba budúcnosti, rozhodne to nevzdávam a myslím si, že to je zase jedno zo znamení počkať si na správnu chvíľu a potom tomu venovať čas. Já jsem úplně zapomněla, že bychom měli zmínit tvé webové stránky, které mimochodem chci hrozně pochválit, protože mě úplně fascinuje to, že když si na ně někdo ťukne, teď je prozrať, jaké jsou, www.katarinaknechtová.com. Tak se vám jako první ukáže tahle ta krásná baba, jak píše Katarína Knechtová, ale zrcadlově. Tak je to úplně úžasný a je tam spousta novinek, biografie, diskografie, je tam úplně všechno a hlavně jsou tam aktuální novinky, protože zcela evidentně máš dobrý tým lidí, anebo se o to staráš ty sama? Nie, tak musím tento pochváliť moju manažérku Sandru a proste ľudí takisto aj našich kamarátov, ktoré robia, ako sú fanúšikov a robia aj fan tieto webovské stránky, ktoré sú na internete, takže aj im touto cestu ďakujem, lebo aj posielame si proste navzájom nejak linky a tak. Katarína pomalu odchází, ale vy ještě nikam neodcházejte, protože Katarína pro vás speciálně uvede svůj vlastní videoklip. Kataríno? Takže, milí diváci televízie Ovčko, posielam pre vás pieseň V krajine zázrakov. A to je krajina, ku ktorej majú najbližšie deti, ale prostredníctvom tohto videoklipu snáď na chvíľku aj vy.